Her bir aramdın içinde Allah'ın narazıçılığı var. Siz aytışınız mümkün. Anda Allah aramdı için yarattı dep. Sınoo da. Allah adaldı dağı, aramdı dağı yarattı. Sınaş için. Tatıktığını beyişke girgizsin, tatıktığını da soka girgizsin. Bu dünya sınoo dünya. Bu olsa sınalmay kalbay. Dünyada aram çok bol kalsa anda kimde sınaydı? Sınoo kaçan bolat, kaçan adaldağı, aramdağı bolsa. Sınoo kaçan bolat, kaçan akdağı, karadağı bolsa. Sınoo kaçan bolat, kaçan adilettүүлүк, zulumduk bolsa. Ekөөнүн тең Алла субханала тағала карап койгон тандагын дегенде. Сизге бизге жашоонун тандоосу берилген. Ушул тандаганыбыз үчүн кыямат күнү сыйланабыз же жазаланабыз. Адам баласы же сыйланат, же жазаланат. Экөөнүн бирөөсү эле болот. Бол, үчүнчүсү эрде жок. Тандоо Алла Таалам берген бизге. Мүмкүнчүлүгүн берген. Кааласаң мына сууну танда, кааласаң аракты танда. Кааласаң чындыкты танда, кааласаң жалганды танда. Бул тандоо сенин иш. Кааласаң пайгамбардын жолун танда, кааласаң шайтандын жолун танда. Проблема жок. Бул дүйнөдө баары кетебиз. Мейли 100 жыл жаша, 200 жыл жаша, проблема жок. Бирок сен кайсы жолду тандадың, ошого жараша түбөлүк сыйналасың же түбөлүк жазаланасың. Экөөнүн бирөө сөз.